Bidang dosan, Bidang dosan di servis. aduh si akang yang borongan sabaraha teh Pak, mobil kaki-kaki gitu sadeana teh. Merah meriah di dia mah. Oh, Paket gitu. hemat. Paket hemat. Sareng Abah saatnya gitu. Pak Iya. Darmono. Pak Darmono. Nomor teleponnya sabaraha Bapak? Sok 0896 0896 5644 5644 0268. 0268. Tah, pilih peryogi bade ada pesan kaki-kaki. Mobil naon wae ge lah. Ieu ge mobil antik ya dibongkar ku si akang ieu. Kaki-kaki teh. Oh. Oh, kaki-kaki nah sanes kaki ieu, Pak. Itu kaki mobil. Oh, dicoplok-coplok tuh. Oh. Nah, ini teh sebleker. Kablekeran hancur. Karet-karetna oge nya. Oh. Ulah hilap. Abah Darmono teleponan tadi arlosnya. Ini gaduh mobil kaki-kakina rada rusak jadinya. Cuming ka buah batu we, tapi telepon tadi ya. Telepon biasa dongkap. Oh. Waktosna minggu libur teu? Buka. Oh, minggu buka. Jadi nonstop ya modelnya. Stop. Oh, alhamdulillah. Ya di damalnya nyari duaan. Jadi dah. Oh, alhamdulillah. Nyari rawe jaga lewat api. Iya mah karet-karet sareng sebleker. Sok, jika lah anu peryogi ada dosan kaki-kaki mah sumping we. Buah batu nomor teleponnya tadi. Sareng Abah Darmono tuh. Si gagah teh gitu.